Салому алейкум, дӯстони азиз. Имрӯз мехостам як влог сёмка кунам, влоги калтак. Камтар гап занам қатиту. Ман омадам ҳози мактаб. Рафтаистам тарафи мактабу. Да уҷо пауза кардам ки як парк мегузарӣ. Да парк наздикиш да садик. Некуда кора сёмка кардам ки нест. Офтоб зада истода чашмам. Хулоса ки бо сабабои медицинский курсма тамом кардам. Имрӯз саҳар омадам тест маи духтур гирифтам. ҳозир мерам мактаб, метиҳам ҳамо коғаза. маълимам навист ки як-ду хата барои ма коррект кардагия. Ман як-ду хат дода будам ша барои проверка. Ҳаваё дид, тоғри кард, где были ошибки. Гуфт ки тайёрай биёбар. Омадам на пеши мактаб истодам и не могу зайти. Намедонам чи да. Вообще какие-то сложно. Вақте хона бромадам гуфтам ки видео ман гирём мекунам. Имрӯз як влог съёмка мекунам. Влогом прилично информационный мешава, но у меня не получается. Дромадам, гап задам, бромадам, поддержали меня, пожелали удачи. Маълимам гуфти мама хе кам омаданам не ки ман все равно шанс доштам, ки шансам зиёд буд ки ба твоя бисπорам. Но я решила по-другому ҳозир. А баъд дальше уже мебинем. Ҳозир рашта ҳамихе ҳис кардам ки что нужно сделать паузу. Не отчаиваемся и идем дальше. Вақти зиқшавӣ нест. Просто вот гуляем. И влог меброя ё намеброя, ма даже намедонам. Может, я его пересмотрю и мада маҳқул намешава своё состояние. А может, мемонам как есть. Чӣ хеле ки ҳастам ҳамихе дига хеле нест. Дига фарқна нест аз иражда. Зиёди блогерон кӯшиш мекунанд съёмка накунанд вақти ягон проблема мешава, вақти ягон зиқӣ мебиёнад. ҳоли баъди монтаж баъд мебинам ки видеоро мебарам мекунем. омадам аз хона, омадам харид кардам. ёро ҳоли бурда да кухня ҷобаҷо кардам дар кӯрай. Да иҷа мо телевизор надорем дигам. Телевизормон часпид як рӯз и просто дига гирё нашид. Занг задам, оказывается, то моҳи декабра телевизормон ҳоли гарантия доштай и по гарантии гирифта чӣ кардам. Роӣ кардам ша обратно. Бояд ҷавобш биёяд ки чӣ кор мекунанд, ака ремонт мекунанд, замена мекунанд ё ки чӣ. ҳозир дар омадам дем гирифтам хеле щётка барои зубной щёткам ё алис мешаванд. Зубной щёткаи электрическийра щёткош қиматан, щёткое ки алиш мекунем ё қиматан. Якташ намедонам чиша дошта бошам. 12.95 меистад. 12.95 и фақат 2 дона дорад. Донаш тамом. Elmex профессионал гирифтам, Sensitive профессионал, ҳамин зубной паста тоже очень хорошая. И дар омада гирифтам ранг барои принтер, барои ки принтер ма рангаш тамом шид. А мне ҳозир нужно презентацияро распечатать кардан ва кори хонагӣ ма тайёр кардан. Ҳозир нишонтон метиҳам ки ранг гира чӣ халиш мекунам. Кушам шама ман ҳамаи кора ман ба дасти чапам танҳо менависам, дига ягон кора кардан наметавонам. Вале ҳатто камера ма ба дасти чап капида наметавонам.
Камерам ба дасти рост қапидагиям. Ҳози ака ба дасти чап қати кушода намешавад. Не очень сложно. Ну, сейчас откроем. Ма гирифтам ҳам ранг, ҳам цветной, ҳам чорно-белый. Мекияй ма танҳо чорно-белый тамом шидагияй. Мекушонем. Ва дуҷа ранг ҳастай. Инаи боктай рангош. Чеда меброям. Ини рангай. Просто менчикрем и меброям. Тамом. И уже тамом шидагияй. Навша мемонам. Бояд иҷа шагирам. Также обратно меберем. Як бор мебарам, мебёра и ҷобаҷо мекунам. И дар кураи хемииста. Ҳозира шуда дорад цветной тамом шидагӣ нест. Патроное ки тамом мешавад, мумкин е обратно ҳамин магазине ки ман мехарам ранга, мумкин е обратно патронора бурда ҳамунҷа споридам. У них там с фирмой какой-то договор, и нам просто все ушит. Обратно вынесем. Не ходишь болт овай. И ҳамунҷа обратно мебарам мебёра и ҷо мекунам. И гирифтам коғаз ман тамом шида буд. Ҳозир распечатать кунам, нишонто медиҳем ки мо чӣ мегзарем аз ин. Ман распечатать кардам ва иҷода хати ки ман барои мактабам навистам. Артикл проблема дорам, артикли аз спряженияш инаиҷа айне мешава. Mit einem, mai einer вообще нанавистам. Ами проблемаи ман ба муаллимам ҳамин хела мега ки што ман метавонам бецаҳ гузаштам, но ман гуфтам ки не, ҳозир не. И охир да навистаем ки sehr schön und weiter viel Kraft. Mit ihres Motivation schaffen sie es навистаем. Оиди и хатам. Касе ки мехоҳа метавона пауза куна, просто хона ки ман чӣ нависта будам. Иҷода ма як рӯз касал шуда будам, нарафтам. Баъд домашнее задание омада буд ки нависем ки Рустам чӣ гузашт и так далее. Шиштам навистам. Иҷа амуқа хатош зиёд нест. Опять пропустила ден. Ина бо ҳами айне омад хатогӣ, бода иҷа ден, индея, анами чиз мада ҳама вақт хато мешава. Вот моя проблема, но меган и чизи калон нест, например, то охири ним сол да ман метавонистам ёира исправить кунам, ё ки да экзамен ягон гапи чӣ намешид, но намедонам. Баъд апоя навистам ки ich habe mir gesagt, dass ich meine Ziel erreichen würde. Худам да гуфтам ки ман ҳамин мақсадам да мерасам. Ва маълимам навистай ки sie werden ihre Ziel erreichen. Ҳамин мақсадам да мерасем. И иҷода задания тоже буд. Иҷодам да бо ҳамин хатогиҳо meine, например, in eine, вот иҷода бо eine. Bad, man навистам ки in 20 Jahren werde ich gerne mein eigenes Internat-Kinderheim für besondere Kinder haben. И маълимам да пушташ навистай ки möge ihre Wunsch in Erfüllung gehen. Навистам ки 20 сол пас ман мебинам ки ман соҳиби як киндер-интернати барои кӯдакои майюб ва ман кӯдакои махсус мехоҳам шидан. Мехоҳам ки ам хеле интернат букушам. И маълимам хеле навистай барои ёшам шиштам рӯз хондум то, что она мне пожелала, и на самом деле зиқ шидам. Натаи дугонам гуфт ки фарҳанда биё якҷоя дар хона тайёрӣ мебинем. Мерем сразу бечо экзамен меспорем. Гуфт ки як ҳафтада 3 бор. Гуфт ман вақт дорам, ваям вақт дора ҳафтада 3 бор. Гуфт ки биё якҷоя мегзарем. Ваям китоб харид, ҳамин ранги китобе ки ман мегзаштам дар ҳамин дарс. Намедонам ҳоли ҳеҷ ҷавобаш надодам, но может быть ки
медунам. Может быть, Катерина там химикнем теории мебнем, бат сразу экзамен мерим. Барой Кирина там, немисиш нагзай, она очень хорошо понимает, мода беянтия, где я будем, хама чиза мефамун дакма, чизе ки мана мефамидум, вай зур мефамуна, вай хадыш манимай. И очень хорошо объясняет. И бадями хатура хондам, бадями пожеланию, ки мани мам навис хондам, камтарак зехшидам, но хама ичи фикр мекнем вахт свати хчадура ва мебия вахти ки ма ба мақсадам мерасам, ҳами пеш мебарам корума. Ҳозир не. Ҳозир вақти нест. Ҳозир я занимаюсь собой. Ма беҳад бисёр дар бораи худам кор кардастам, дар китоб, психология, вообще ами внутреннее состояние ма, характер ма мехоҳам ҳалиш кардан, поведение ма мехоҳам ҳалиш кардан, реакция ма дар ягон кор мехоҳам ҳалиш кардан. Барои ҳамин как-то дарсам дуюм, даже сеюм план дарафт. Ҳозир ман шуморо нишон медиҳам, ки мо чӣ презентация гузаштем. Курсе ки ман гуфтам, ки мо 3 моҳа курс дорем. Инҷа мо презентация дорем. Нейра ман распечатать кардам. Номи ҳамон курс управления стрессом в повседневной жизни. Мода фаҳмондам, ки вот темы дня, ки вообще мозгмон чӣ хеле, что такое стресс, типы стрессов, ки стресс чӣ хел мешава, гормоны стресса, основные признаки. Инҷа дарс гузаштем. Ҳамаи дарсамо онлайнам гузаштем. Баъд уже мода гирифтаи хеле презентацияша рӯй мекунам. Ман распечатать кардам, барои ки ман китобам боша, документам боша, ҳамаи чиро в распечатанном виде нағз мебинам хондан. Агар ки в электронном виде боша, наметавонам, прям намедояд ба сарам. Иш кори хонагӣ, анализ стрессов. Мо бояд нависем, ки кадом чиз именно мода стресс метия. Например, загруженность делами, нехватка времени, командировки, проблемы на работе, изменение социальной активности, например, при выходе на пенсию, изменение привычек, связанных с питанием, например, диета, отсутствие. Ягон чизашна бошага хадмо метонем, ки нависем, что именно. И я буду давом дора конфликты с коллегами, с начальником, с клиентами, дефицит общения. Вот это прям мое, вот дефицит общения, мне прям намера сообщения. Работа по дому, вот, и дальше амхе. И чиза мо бояд ки пуркнем, и таблицай, как часто ҳами кор хатимо мешава, реакцияи мо, и баъд уже охир да ҳисоб китоб мекунем ва ҳами терапевтмон мефаҳмона, ки оҳиста-оҳиста мы будем работать так, чтобы ҳами чизе ки мо ҳозир саршавида дорем, потихоньку бояд алиш шавад. Ва иҷода иш ном дошт анализ стресса, иш дневник стресса. Менависем, ки кадом датада, кадом рӯзда, вақти соатда и чӣ гап шид, уровень стрессмона, реакциямона и чӣ хел мо ҳами корқати, например, пешгирӣ кардем ҳами кора, как вы справляетесь со стрессом. Вот, и ам хатиш бояд кор кунем, гуфт ки ира пир мекунем, охир да баъди 3 моҳ пас ҳамаи ира анализ карда мо уже мебинем, ки насколько мы поменялись, насколько мы тонистем стресса управлять кардан, барои ки зиёдтар ҳамин проблема да ҳамое ки кудаки майдадан бисёртар. Ҳама бисёр вақте ки кудаки чӣ ҷавоб дода наметавонад, стресс да ҳамин кудак меброрем мо. Ҷанг мекунем, да, дод мезанем. Хотя моро фаҳмонд, ки ҳаст стрессое, ки мо метавонем вай стрессоро контрол кунем. Вале и чиза бояд мозгам фаҳмад, ки что стоп, да, стоп, вай кудака ва ҷавоб дода наметавонад. Ты бояд ҳамин оладахта контрол кунем. Но мы над этим будем работать. Фикр мекунем, ки чиза гуфтан айб нест. Ҳамаи мо майнаи сар дорем ва майнаи сари мо оҳанӣ нест, ки чтоб накафа. Вот, и чиз бад ва ман як китоби нав харидам. Як китоби нав гирифтам, 5 языков любви ном дорад. Да сайто кофтум ҳамаи ҷо да фурӯхтагӣ будан. Да фейсбук якта группа ҳасте, да ҷое ки китоб мефурӯшанд. Да уҷа духтарора пурсидем, ки як духтар дошта 5 языков любви. И китоба
бисёриҳо рекомендовать кардам. Ман ҳоли сар накардам. Ман гуфта будам дар як видеом ки ман китоба беҳатуиста мехонам. Анами китоб ман «Мужчина с женщиной с Венеры». Камтарак, что? Камтарак мондаги. Мне нужно это дочитать. И потом уже да и китоб мегзарам. Ки ман зиёди китобам ман хеле кола мехонам, потом тамом намекунам шумо. Ира ҳам немисихати ҳастай. Ман немисихати нагирифтам, хотя мне рекомендовали ки немисихати биги ҳам забонат нағз мешава, но аз сабаби ки ман ҳози зиёд хондаистам, зиёд кор кардистам ки хидма камтарак алиш кунам характеру поведенияма, мада дар кор буд забоне ки ман прям нағз мефаҳмам, забоне ки ман ҳам мефаҳмам, ҳам фикр мекунам, да. И содержание шашмода нишонтим благодарность, что да иджа ҳамаи чизша мефаҳмона ки чӣ хел даже қати кӯдак бояд рафту омад кунӣ, чӣ хел қати падару модарат. Прям мада совет додам, ман ҳозираш да шуморо ҳеч гуфта наметавонам, но боварӣ дорам ки китоби нағзе ва китоби саҳифошам калон нест. Бинем камтарака мегум чанд саҳифа дорам. И боайма чиз мягкий переплет. Агар ки переплети сахт қати гирем, камтарак шояд ҳайстар боша китоб. Камтарак мегум ки чанд саҳифа дорам. В общем 180. Инҷа охирда тамом мешавад. Дети языки любви 180 саҳифа дора. В общем и китоб боша калонтарака, и китоб дора 319 саҳифа. Вот так. ҳозир ман бояд и домашние задания макунам. Мебинам ҳозир соат монам. Соати мо 2:10 шид. Да уҷа ман чизои фитнес ма овардам. Мора фитнес клубомо маҳкамай. Рӯзи душанбе. И как всегда мне везет. Ман гуфтам ки ман мерам ҳамин мактаб да хидма абмелбум мекунам и фитнес клуб мерам запис мекунам, потому что там реально мотивация и энергия зиёдтар тратиться мекуна. Но конечно мне же всегда везет. Фитнес клубора маҳкам кардам. Барои ҳамин хонада ин чизора ман кимкаи гирифта будам. Як бор да я марафон будам. Зиёди вақт истифода мебарам нерезинкора, дунамуча, и камтар сахтарака, и камтар сустарак. В общем 5 дона дошт. Якша анис мурдаги айкиҷои бозӣ мекуна. Вақте ки ман да пӯчам мепӯшонам, анисам ҳамохе да пӯчаш мепӯшона и типа спортом занимается. Инаи резинка беҳад сахта. Ира ман ҳоли қувват надорам, ира истифода намебарам. И резинка сусти бадай барои ми ҳарду ира ман истифода намебарам вообще. Ман ҳамин сеташа истифода мебарам. И ба бо яктаи дигара дидам дар кораи дина анис гирифта ҷои буд. Ман ҳам программа дорам, ҳам як духтар да инстаграм подписаться кардагим. Вай духтар почти ҳар рӯз, баъзе вақт як рӯз пас прямой эфир мекуна. Иҷа гантелом 2 килоай и утяжелители ҳам барои поча, ҳам барои даст мешава без разницы. Ва беҷа мат ҳамихе. Почему-то камераи ман охирон вақтҳо камтар хира съёмка мекунад. Именно да дарини хона намедонам. Ҳамихе бояд ман ҳамиҷа да хайтон мегум дӯстон. Мада где-то 1 соат вақт дар кораи барои фитнес, барои спорт бигем, да. И баъд кӯдако мебиён. Навқот гарм карда кӯдакора сер кардан дар кораи худам бояд обед кунам. Вот. И кори хонагӣ ма ҳатман кардан дар кораи ки пага саҳар қати чӣ дорум? Курс дорум онлайн да Zoom. Ҳамихе як видеои калтаҳакак. Имрӯз бояд ки ман автошкола мерафтам. Бо зангам назадан, гуфтан ки занг мезанам, а бояд равон роспис кунам. Ҳамаи документора бояд роӣ кунам ва штасен фергесам иҷозатнома бояд биёяд. Опять не позвонили, мумкин ки пага занг занан. Очень надеюсь ки ҳамин мактабои чира маҳкам намекунам. То видеои оянда дар паноҳи Худо бошед. Хайр.